ngasi phong ki batongan tongan ba manipuri se phong sing digi maru ebi I pauk sing khong ga saraga manipur top channel gi mai ke digi myam na thamjagi ahan bada hauji tholi ba thodo athuk maru ina Russia amasum Ukraine ani gi marakta leinari ba conflict gi matang na myam da share tawjagi ahan bada Putin da ngakpiu haijana ba Chechnya gi Kadyrov na Ukraine gi president Zelensky da pauk tak pikre Chechnya gi strongman amasum lusing ba Ramzan Kadyrov na Ukraine gi president Volodymyr Zelensky da Putin da call torog apologize tawna ba pautak fikre Chechnya gi central Grozny da servicemen sing da wangang khibada Ukraine gi president Volodymyr Zelensky na Putin da apologize tawgadabani haina Kadyrov na demand tawki Chechen leader sina haiki madudi servicemen sing da wangang bi khutong sabasi lauraga ehakna Ukraine gi haujiki president Zelensky da aikoi gi president amadi supreme commander Vladimir Putin da call tawduna apologize tawna ba ehakna haujiki Ukraine gi president Zelensky da pautak pi ba pami Ukraine bu kanana ba gidamak masi thuna tawgadabani ngakpi na ba haijabaga loina Russia na piriba condition khudimak yagadabani masina khwaidi gi chumba masu mareibak ningbagi khongthang oigani haina Kadyrov na makhataki Chechen leader sina hai Chechnya gi mioi lising kaya na Russia gi armed forces na mateng pangni Moscow gi military na Ukraine attack toba nini sanma numita Kadyrov na wapam si phungdokhibani irai numit regional capital Grozny gi central squad local volunteer lising taragan punki Kremlin bu sogatpa utna ba rally edu sinlang khibani rally edu saruk yareba mioi singadu aikoi state amadi miambu secure oinabagi damakta matam amade hekta special operation da saruk yana ba sem sadunu lairiba singni supreme commander in chief Putin order pidriba fawba troop amata deploy tawkhiroi hanasu Kadyrov na phongdokhi Chechnya gi national police gi minister Akhmet Dudayev ki matungina Grozny da servicemen singna pullibadugi pandamdi troop singna order sing inna ba madi makoigi homeland bu yekna bati ngakthokna ba kadai fawo sem sadunu lebagi haiba utna bagi damaktani sailaksida Ukraine Russian transport plane ani kapthakre haina US officials sing phungdorakri officials sing adugi matungina Kiev ki kharom da kilometer marfuga manga lapna leiba bila serapba manakta Russia gi anisuba Ilyushin Il-76 military transport plane ama kapthakre hainasu pausna phungdorakli Makasa tarakpoina to pawman Russia gi khongthang condemn tawba Security Council gi resolution vote launabada India yaukidre Russia na Ukraine na landaba gi khongthang condemn tawba Security Council gi resolution gi matang na vote launabada India yaukidre India na misang sungshinadaba gi wakhalon paladuna resolution adugi matang na vote launabada saruk yakidabani member taraga manga gi Security Council ga resolution adu vote launabada member taraga mathoina madubu sawatki irai numiki numidang na vote launa khibada India da natana China amasum United Arab Emirates nasu saruk yakidi resolution adu veto power paiba permanent member ama oiriba Russia na reject tokhi vote launabadu da yaudabagi maram paladuna India gi permanent representative Tirumuti na haki diplomacy gi lambi thadokpa haibasi nungnang ningai ni aikoina lambi asida halakpana khwaidigi hena phai khena bo wafam singa masum yena basing laikhai tana bagi khwaidigi faraba pambaidi wari sanaba sini haina mang phongdokhi Russia gi maming pandabida Tirumuti na haki madudi handakta Ukraine oirakliba phiba masina India bu yamna nungai hande khut thoknaba madi yengthinabagi thaudok sing kudakta lepnanabagi khongthang sing paikhatnaba aikoina mari leinaba punamakta appeal tawri haujik lairiba malemgi order si UN Charter international law amasum state singi sovereignty amadi territorial integrity bu ikai khumnabada yumpham oiraga semkhibani haina palladuna maana haki madudi member state punamakna principal sing asibu ikai khumnabaga loinana pukning thawgatningai oiba lambi ama puthonaba hotnaba mathoktai US Albania amadi lebak yangkai romna sponsor tawkiba resolution adu Russian troops singna Ukraine gi capital Kiev tamna sangshilangningaida vote launa khibani resolution adu gi pandamdi Russia na Ukraine gi mayokta akan aringi thawong sing sathai amadi thawong aduna international peace amasum security da akaiba pi haina lathokpani Masidanatana Russia na Ukraine gi mayokta forces aduna khudakta lepa madi Russian forcing Ukraine gi mapung fana handokadabani haiba demand sisu resolution adugi manungsali
अतोप मरुएब रिजोल्यूशन अदुदा पल्लिब वफमदी रशियाना यूक्रेन की डोनेटस अमसुम लुहान्स हाइरिब लमदमसिंग असिबु निंगतम लेबाकसिंग ओइना सखंगिबदु हंदोकदबनि हाइबसिनि आइनसु पाउसिना मखातानासु फोंदोरक्ली मखा सथरक्पोइना तो पावमना यूक्रेन की लन्मिसिंगना खुलाई थादोकलब खक्तदा रशियाना वरी साननब थौरांग तौदुना लई लेफ्रोव यूक्रेन की लन्मिसिंगना खुलाई थादोक्तुना संगजरब मतुंगदा रशिया की मैकेदिगी वरी साननब थौरांग तौदुना लई हाइना रशिया की फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोवना फोंदोखरे फॉरेन मिनिस्टर लेफ्रोवना हाइकिबदा रशिया की लन्मिसिंग यूक्रेन लंदासिलेबसि मरुओइना मियोट मिनै सथबीरिबा कांगबु अदुगी मखुतगी मनिंग मखातमा फंगनबनि यूक्रेन बु डिलिमिटराइज अमदी डिनाजिफाई तौनबगी दमक्ता रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वरेबसि लौखिबनि यूक्रेन मखोगी मसागी तुंगी लंबी एदु मनिंग मखातमना लेपथोनबा होनबदा सगोली रशियाना यूक्रेन लंदासिलिबा प्रेसिडेंट मफम सिंगथुनबो होनरखिबा सैरक्ता वाफम असि फोंदोखिबनि हाइरि लेफ्रोवना मखाताना हाकिबदा यूक्रेन की लन्मिसिंग असिना सरेंडर तौब थोक्लबदि रशियाना वरी साननब सेम सादुना लई हौजे अखोइना नेगोशिएशन की थवोंगसिंग चथनब सेम सारे मसी यूक्रेन की आर्म फोर्स ना पिरकपा पाउखुम अमदि मखोइगी खुसु खुलाइसिंग थादोकपगी मखा पोना लेगनी प्रेसिडेंट पुतिन सथरिबा मिलिटरी ऑपरेशन असि डिलिमिटराइज अमदि डिनाजिफिकेशन तौनबगी दमक्तनि सुहारी लेफ्रोवना मखाताना हाइकिबदा यूक्रेन बु कनागुम्बा अमतन ऑक्युपाई तौनबो होनब लेते रशियन फोर्सिंग असिना सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चरसिंगदा बॉम्ब टॉप कापसिनबगी थवोंगसिंग चथै हाइना यूक्रेन क्लेम तौरिबदु फॉरेन मिनिस्टर लेफ्रोवना अकन ममोंग यानिंगदब फोंदोखरे यूक्रेन की आर्मी की मैकेदिगी हाइरिबना रशिया की फोर्सिंगना कैपिटल कीव की अवांग नोंपोक थांबा लमदमगी सरुकता चंगसिलक्ले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सगोल सिनुमिकी अयुक्तगी हौरगा मिलिटरी ऑपरेशन अदु सदखिबनि हाइनसु पाउसना पलक्ली लुसिलक्पोइना तो पावमनम यूएस ना अथिंगबा लेप्तना थमलक्लबदि योटन चौंगागी स्ट्रक्चर इंडिया चाइना दा तागनी रशिया की स्पेस एजेंसी लुसिंगबना सेक्शन वा फुंदोखिबदा यूएस ना मॉस्को दा अथिंगबसिंग मखाताना थमलक्लबदि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS मखोइना पिरंबा कोऑपरेशन मांग तखनबा याय हाइकी अमदि करिगुम्बा वाशिंगटन इंडिया अमसुम चाइना दा तन चौंगालोबा स्ट्रक्चर दु तारकपा याबगी अकीबदु थेंगनफम थोइ हाइकी रशिया अमसुम यूएस ना ISS प्रोग्राम दा मरुएबा मापांग ओइरिबनि मदुगी मनुंगदा कनाडा जापान अमसुम यूरोप की फ्रांस इटाली अमसुम स्पेन गुम्बा कया याउरिबनि अमसुम यूएस अमसुम मखोइगी मापांगसिंग रशिया की ख्वाइदगी चावबा बैंक मरीगी एसेसिंग थिंजिन्दुना एक्सपोर्ट कंट्रोल तोबा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मनाक नकपा असो असांगसिंगदा अथिंबा कया थमलबदि मदुगी फल ओइना इंडिया अमसुम चाइना की मथक्ता ISS की योट की स्ट्रक्चर दु तहनबा ngami हाइनसु फुंदोरक्ली रशियन प्रेसिडेंट यूक्रेन की मथक्ता अखनबा मिलिटरी ऑपरेशन चथनबगी ऑर्डर तौखरबा मतुंगदा यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अनौबा सैंक्शनसिंग लाउथोखिबा अदुगा रशिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री अमदी स्पेस प्रोग्राम मांगतगनगनी हाइना फोंदोखिबा लैरबसु स्पेसता ISS ऑर्बिट अमसुम लोकेशन की कंट्रोल असि रशियन इंजीनियरिंग सिंगना कंट्रोल तौरिबनी करिगुम्बा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बु कन्बा पामनबदि रशिया ना हारिबा फिबम मसिदा लाकपताई मदु कंट्रोल तौदना दी ऑर्बिट तौरबदी यूनाइटेड स्टेट नत्रगना यूरोप ता तहनबसु ngami हाइनसु रशिया ना फोंदोखि अदो हौजिकोइनदि म्याम पाउस मतांग असे लुसिनजरगे अमसुम पाथोसगिबि सोइखिबा लानखिबा यावरस म्याम ngakpigani मतम मतम गबा मरुएबि पाउसिंगसु म्याम द लेप लेतन अपडेट पिजरके एंड थैंक यू